Om Swastiastu, alit-alit sinareng sami, sapunapi gatre ring rahina mangkin, dumugi satu kena nggih. Nah, sane mangkin giring lanturang nganine materi lan arep kenal. Niki sampun wonten Ibu Murah ngiring sareng-sareng merelausan. Nggih Bu, niki titiang pacang metaken kenten malih. Nah, tapi niki teges lengkare tunggal kenten Bu. Nggih. Mungkin niki Bu Mang makayeun ngelantur ini dudonan bakso nggih. Jawab diki kan sampun akeh mah bahang mungkin ini lengkara tunggale dumun. Nah Bu Mang, yen sane kawastanin lengkara tunggale punika, lengkara tunggal tegesnya nih pupulan saking mekudang-kudang krune sane sampun meduwe arti sampun nganutin uger-uger sesuratan lengkara. Nah, ugar-ugar nike sekali napi Bu. Yen uger-uger nyurat lengkara de puniki patah sekali ring basa Indonesia sejatine yen ring basa Indonesia nika kan wonten subjek, predikat, objek, keterangan sane kabaos SPOK nika. Nah ring basa Bali taler wonten sekadi punika. Kewanten lain istilahne manten ring basa Bali nika wonten jejering utawi puguhing lengkara, wonten linging utawi piorah lengkara, wonten penandang utawi penampen, wonten baris keterangan. Nah, yang keterangan niko napi manten sane preside napi saya kejelasan ring keterangan niko Bu. Nah niko akeh sebenarnya Bu Mang niki mapa ikatan ring wewangsan kuno sane adase niko teh. Kewanten mangken mangno medudonan dumun kan ngenan ya. Ngawit saking puguh hing dumun jejering lengkara subjek apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat subjek kan gendan. Nah, bisane dados angin ngaria puguh hing lengkara. Yen puguh hing lengkara nika biasanya kewangun nantuk krunu aran. Kuning krunu aran. Krunu nama nggih Bu nggih. Kata benda. Oh, nggih kata benda. Saluwiring krunu sane nyinayang wastan barang utawi manusia utawi sane murid niki kuasanin krunu aran. Nggih, krunu aran atau kata benda niki dados kangen ngewangun subjek utawi puguhing lengkara. Ampun. Nah, makin linging lengkara. Linging lengkara ini kan sama dengan predikat Bu Mang. Predikat niki pasti kewangun nantok krunu kriya. Kata kerja. Kata kerja. Yen bahasa Bali niku krunu kriya. Niki kata kerja ring bahasa Indonesia. Niku pasti predikat niku. Asal ring sajeroning lengkara Bu Mang nyingain kata kerja pasti yang predikat. Nggih. Nah, mungkin niku wonten penandang. Nah, penandang utawi penampen objek niki dados kewangun nantuk krunu aran, dados taler kewangun nantuk krunu pengentos kata ganti. Nggih, kata ganti orang niku dados angin ngewangun penandang utawi penampen atau subjek objek yang dituju. Nggih, objek niku. Nah, sane pilih budak nggih. Sane bausa nggih bau dia nggih. Nika sahabat nggih tanapi nak mulan kinten kadang-kadang ibu masih ngisap kinten keterangan. Keterangan niki wonten keterangan genah, keterangan tempat. Ke peken di cari menuju tempat di sekolah di paon ke tempat di ke tempat keterangan genah wastani wonten keterangan dauh keterangan waktu dauh niku waktu nggih ngedas lemah sane kala bisane dibisanya kan nggih waktu niku nggih nah kinten wonten keterangan kehanan keadaan bisane ya kadang sakit kan nggih gelem ini gelem uleng bibi kinten umpami gelem dados angin keterangan keadaan nanti wastane warna-warna nih ke keadaan juga muane barak dieng sawileh dia gelem perah. Nah kita misalnya barak dieng ini ke kehanan gitu. Nggih. Wonten malih siki keterangan wilangan. Kurna wilangan nika dados taler kangen keterangan. Ieu beli baju adase. Adase nika keterangan itu. Ieu ngelah bebek aseket. Nah kinten dadosne kurna wilangan itu ngerangge ngering keterangan. Dados keterangan dipun wonten keterangan genah, keterangan dauh, keterangan kehanan, keterangan wilangan. Wonten papat Nggih. Yen ugar-ugar nyane wonten jajaring lengkara utawi puguhing,
wenten linging utawi piora, wenten penanang utawi penampen, wenten keterangan. Wih, Nah, katanya emangnya Niko, jangkep kan. Niko ugar-ugar nyurat lengkara tunggale Niko Bu Mang. Nggih. Nah, tiosa yang punika mungkin niki pepalihan lengkara tunggal Bu. Wenten kude ya niko. Nah, yen pepalihanipun kan wantah sithik Bu Mang. Wenten lengkara tunggal sane lengkap utawi jangkep, wenten sane ten jangkep menika mangken. Nah, sane jangkep lah omongan demen niki. Nggih, yen sane jangkep nika puniki yen sampun pepalihan aksara nika pepalihan lengkara nika lengkap, Nggih. medaging subjek predikat objek jangkepipun lengkara tunggal jangkep sampun. Nah, asiki je kirang. Nika lengkara tunggal ten jangkepipun. Enten Misalnya manten. kenten nggih, wonten misi keterangan misalnya Nggih. kenten. Umpamine objek ten medaging. Sekali niki yang ican ibu. Nggih. Misalnya Made Rai beli HP di konter kan kenten. Nggih. Kan mendaging Keterangan dan medaging maderai subjekne niki jejering. Meli kan kurna kriya niki. Ampun ada selinging. HP medaging keterangan Bu Mang di konter keterangan tempat nika. Oh, kenten Nggih, keterangan kena. Jangkep nika. Nggih. Yen imeme nyakan kenten hanya subjek sareng predikat mantenipun. Nggih. Tapi misalnya Made Rai beli HP gitu kan. Nggih, nika keterangan dan medaging. Kan. Nah, nika artinipun mangkin yen jangkep lengkap maka sami pepalihan lengkarane medaging uger-ugeripun jangkep yen ampun kirang pas ke sampun lengkara tunggal ten jangkep. Nah, kenten manten Bu Mang. Nggih. Kadosne kunci-kunci nika mangda keuningin ring sisia duwene tangan ampun makarya. Nggih. Nggih, sapunika Bu Mang. Nggih, semua niki Bu. Dados nyane yang jangkau niko pasti yang di bahasa Indonesia SPOK kan Iya, kita. nggih, nggih, katut.